Yes. Senior chairman. Senior chairman amerudi tena siku ya leo. Na siku ya leo ningependa niweze kuongelea kuhusu wale watu ambao wamejoin kazi ya online. Wale watu ambao wamejoin kazi ya online ni kazi nzuri sana, lakini kuna vitu ambaye zinahitajika uweze kufanya ndiposa hii kazi iwe rahisi kwako. Kama mwana bodaboda, inawezekana kwamba ulisikia kwamba kazi ya online iko na pesa na ukaweza kutoka pale kwa stage ukaweza kujoin, ukatafuta ukapata documents ukakuwa nazo. So kuna yale mambo ambayo nahitaji kukuelezea siku ya leo, wewe ambao unaisikia, wewe ambao utakayepata ujumbe huu, ili ukaweze kujua utafanya namna gani ndio uweze kufaulu katika kazi hii ya online, uweze kufanya kazi na uweze kupata mapato yako jinsi ulivyokuwa unastahili kuyapata. Kitu cha kwanza, hakikisha kwamba pikipiki yako iko katika good condition. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu cha pili, hakikisha kwamba simu ambayo uko nayo unayefanya naye kazi ni simu ambaye haina mambo mingi, ni simu tu ya hiyo kazi peke yake, ni simu ambaye iko qualified katika kuteka mitandao ili ukaweza kupata kazi. Kitu kingine, unapoamka asubuhi kuingia katika kazi yako, hakikisha kwamba uko na bundles. Hakikisha kwamba simu yako imejaa moto na ikiwezekana kuwa na power bank, sababu hii online inakunywa moto sana. So unapata mwingine anafanya masaa 2 matatu, simu ikizima anarudi na kwa stage, anaanza kusema kwamba kazi online ni mbaya. So kuwa na moto, ikiwezekana kuwa na power bank. Na kama pikipiki yako iko na mahali pa charging system, tengeneza charging system vizuri ili uweze kuwa na moto kila wakati. Jambo lingine, hakikisha ya kwamba uko na bundles za kutosha na credit. Sababu ni jukumu lako wewe, unakapopata hiyo request, uweze kupigia customer simu, uweze kujua mahali ambapo wako, uweze kuenda na kumchukua na kumpeleka. Ni jukumu lako. Hiyo ndio kazi ambayo uko nayo na hiyo ndio kazi yako unayofanya. So hakikisha kwamba uko na credit ya kutosha ambapo kwamba utaweza kupigia customer wako simu. Jambo lingine, kuwa msafi. Hakikisha kwamba wewe ni mtu ambaye ni msafi, unafaa katika kazi. Ukipatana na customer anafurahia. Jambo lingine ambayo huwa tunasahau, treat customer vizuri. Treat customer vizuri, sababu hiyo customer ndiye amekuletea pesa na ndiye amefanya hiyo siku uweze kufaulu. Mengine tutaongea sana, share hiyo video, subscribe na muda utakuwa sawa. Asante.